clear tu te in zavain chibai le vek kule tun tuma chuan China rama kholum lu tu ka wanga boina na satak an to dan chungchang hi kan bi chiang vele don ani kan hria thawangin tun hnaya hian China rama chuan thil thleng sang sang hriat tur atam khop maya abikin tuilian awanga boina le har satna thleng hriat tur atam hle ani mitam takin nunna an chan pha a tin chena in tam tak le bungro tam tak e tuilian hian adi chia ani chuti mek lai kara chuan China mun then khata ero khua alum thunga khua te a kheng hialani chuwangin China rama theu theu po hian mun then khata ruwa sur lain mun then khata khua khenga boina le har sanan to dan hi ainang lo ani tundin huna hian China mun then khata chuan kholuma wang hian boina na satak an tok meka Beijing a chuan tundin huna kholum zong hian 40 degrees Celsius akai chho to a he hianin nun phung ati khailak na sa ani he khupuya cheng mitam tak te chuan boina na satak an tok chho mek bok an reportanin ni thum chung a zonin kholum zong hian 40 degrees Celsius akai chowa he hi zirtop ni le ninga ni liam ta phekha chuan 40.3 degrees Celsius le 41.1 degrees Celsius atling phak hial ni kholum hian sanlam apan chok mek zelawang hian red alert mun sang sanga tuna hian an di chuak meka chungzinga chuan Hebei Henan Shandong Inner Mongolia le Tianjin te red alert hi an di chuak bok ani report atanga lan dan chuan thladam vaklo chung hian he kholum hian zualam apan chhozel do niin an report bok Chinese Meteorological Administration chuan siglesa danglam zelawangin he hianin kholum hi ati zual niin an soya tin kholum awang hianin mitam tak chuan tuna hian moina le har satna an tok mek ani ole tuna chuan China a kholum awanga boina le har satna sang sang to dante kan endonanga video clip sang sang te tuna hian kan bi chiang do na ani tuna kan en mekhi me chepa khat ania kongsira hian teng hian ni hliap keng chung hian a thua ti chuan hatia a thut lai mek hian minute som vel aral nuwa a sleeper noilam pang chu teng hian kholum lu to ka wang hianin aron cheta a anoilam pang hi aban chun zombok ane achapal bunlo chungin keina kala sa ti zia hi kan mu thiam karing tin hei chau hi lani lovin kholum lu to ka wang hian car motor ke te po hian an tur ve theinin alanga tuna nge po hian he thil thleng hi atakin kan mu thei do na ane kanenang khat motor ke te po kholum lu to ka wang hian kongpuyan tan lai hian motor ke hi aban vek theya atui thei ane ading khop hianin kholum hian ngong aneya tin chumi pialama tuna po hin kan enle mek hi chapal ania zana thing hian ponlama handa amero chu zinga anan en meu chuan chapal hi alo kom vek thei ane he hi chan chu kholum lutuk wanga thleng ane tin mi pakhat vele thung chuan kongpuya chome kan na bel chu la chuakin arti chu kan thek rengam ti chu finfia adua chuwangin teng hian aken chuaka pona kongpui chunga he thirbel hi ahanda chuan artui chu ahan thak tha a gesa kanang main artui hi aronin kanghal thei ane tin tuna kan enle mek po hi rot ani vele thunga teng hian pon lampanga da ania nileng ini sign tianga ahan entak nu hi chuan khwalum view nenge tuin an han lek meu chuan a khurum rum thei ane nungza te poin kholum hi an tur view ni na lang pangni ringut po hi kongpuya an han da hian chople chilin an thinghal theya achan chu soitang khan kongpui ringut po hi asa view nin alang vok pakhat po highway a hian kholum lu to ka wangin athile top boka tiang hian me che pakhat chuan tinun le tumin thei to pachua amero chu
anun zo arin omlo ani sawa takngel poin kung pui pa ngaya kalchu san tiview ni na lang kan huang hian e sawa po hi kung pui duma chuan kaldu lovin marking an nei na avara zel hian kala sa ti view ni in alang tin he scooty po hi kolum lutuk le nisan lutuk awang aniang chu tiang hian omdan hi anang lam khop maya abodi chu asor nuai thei bok ani khang de kha clip sang te chu nia thunei tu te chuan an soidanin kumin bika tunang huna hetianga nipuyang maya kolum lutuk aron thleng thu thi kumdanga athlengai lo ni hin an soya thil thleng kha tak ani thuan tar lang bok ani chaina marchak lam phei chuan tuna hian kumsom nga panga chunga kolum ber chum an tur mek ani soita ang khan kolum hi anasa view ni na langa solar mangin ko thler te po light ti en chin ania amero chu chaina rama ero solar po hianin chakna hi andong tamma ma deuni na langa ting hian chople chilin an kang top mai ani ko thler mun sang street light tam tur se chu kan sia thiam karinga kan enang hian mun sang ko thlera street light tam tak te chu ni salutu awang hian an kang na sa ani zirlai tam tak te point an zirna ina le khazira chu har san ti view ni na langa chen khat te phei chu hotela te riak turin an kalpha hiala achan chu an taksa lumlutuk chu ti dai an tumwang ani chen khat hotela kal theilo te po corridora te ani lo pon tualzola te zana chuan an muhil top thin bok zirlai thin khat AC mantur nei velo te chu ice cube mangtura ti ania achan chu an taksa lumlutuk hi an ti dai ani lo vai chuan an chunga thilra phlak ta thleng thei ani zana electric omlo ni poin fan battery mangchu an taksa ti dai na mangturin shetir ani bok University Bulloka Hotel tam tak te chu alul hle bok ni nan soya Harbin University of Science and Technology Bulloka hotel staff member chu ni an hotel chu an book khat vek thu soya hotel book tu te hi zirlai no pangte an ni thu soi bok ani hotel room zong te hi an AC an nei vaka athok tha theile boka ewang hian zirlai no pang tam tak te point hotel hi mani inti dai nan an book pha ni in hotel staff te chuan an soi bok ani Jalin Agriculture University ya zirlai chen khat te phei chu bathroom pool ate inti dai tumin anom boka kanenang hian chen khat te phei chu tuite han cheng top ani Jalin University ya zirlai pakhat phei chuan zanlaya kolum lutuk chuanin ati har thu asoi boka ase om lutuk ringot AC te lo chuanin kadam zo lowang ti hin asoi chok hial ani Jalin University chuan engti khuna nge an ruma AC an don ve don ti hezilai no pang hian azo thiala achan chu AC te lova zirnaina om chu thil boi thak tak le har satak ani thu asoi ani kanenang hian zirlai tam tak te chu pon lama school tu ala te ten te kain an riak topa achan chu in chunga zana mutum chu thil har satak ania soitang khan AC an nei lova an tan chuanin zirna in chung uap tak maya mutum chu thil boi thak tak ania hewang hian pon lam munrem chang laya te chuan an riak top mai hani mitam tak chuanin tuna hian AC hi lei an tumboka chen khat te phei chuanin hetiang anga kolum hi China marlam panga hian an la ton ngai lo awangin an tur thiam lovin sheom an dikhop maya tin chumi pialama mi chen khat te phei chu China chim lam panga chengte ania an huwa marlama inson le ta te hetiang hian China chowa bo hian mitam tak chu mun sang chengte ania mero chu an puitin nuwa China marlama te hian anin son le a hetiang hian kolum zong chu en an tak lo wangin boina na satakan to pha ani kang thel tu te point kang thel ain an tui tam tak ang kho sa chu thildanga an mang ni na langa
mi pui tam tak tual zola pungkhom ta chu ti dai tumin an tui ne ang ta chuan an phu hlom ani mi chen khat te phei chu shopping mall ha te kalin SC awma wangin in ti dai te an tum hiala amero chu man reng thei ani lo wangin shopping mall hi khar ani hnuwa keng hian mun rem jang la ya ponama the chuan arem chan dan angin in ti dai an tum thin bok ani ole khang te kha video clip sang kan en thei te chu ania soita ang khan China marlam le chimlam pang hi ko dan po ai nang lova mun chen khata ruwa sura chuti rualin mun chen khata khuwa alum em boka hetiang hi thil thlen dan chu ania chuwangin China theu po hian boina le har satna an to dan hi tundin muna hian ai nang lo ni ti kha kan hriat a tho me tundin muna China kholum ang hi ilo tong ve to em comment section lama ingai dan te milo hriat tir ve do nia ole kha tunjong video wa China rama kholum awanga boina le har satna sang an to mek dan chungchang kan report thei chu ani e